Hisi Impact TV Kuki channel hi chule tunia Chipinthei Talkshow vezosi keima similar kip genin na bon chawin lim na kahin nei na hi chule tunia Talkshow ikipat masangohin Impact TV Kuki channel akunin kipa thuang kiphongin pu hen khumang khungsai Impact Studio to ai ho Kuki channel background music a bol pi chule ma studio means cho hi a good news studio hi in ama in sponsor hin bol pi zewin pu hen khumang khungsai chunga kipa thu hong ki phongin chule sikyu chu hilovin mabana jong ama in hi si background music ngai ta le hoi ta jong hin bol pi ding min jong team na hong ki nai kin in ki pa om le jingin tunia hi ai ho Chipinthei Talkshow hin guest thum anaki kovin chule ama ho hong ki ko na peno hi film tu gospel nunga nu kiti film promo khat ding zong a hi in hi si gospel nunga nu hi tu ha kichai lang le hun zogal hall zoveng Churachandpur district a khu release hung ki bolding a hi in chiang chu ka hin sai hi in tin chule tunia hi ji film a zaw ho tichu singer hi in chule actress hi in chule producer director actor come lyrics most talented ti taute ama ho thum chu introduction tisu ta lang na hin nei gating ama sapenin pu lulun simte singer amazon Impact TV Kuki channel thalengin lim na ka hin nei na hi achule nunga rosi niang boy ningbiak moy actress amazon Impact TV Kuki channel thalengin lim na ka hin nei na hi chule pu zon jo producer chule director amazon Impact TV Kuki channel thalengin lim na ka hin nei na hi chule nunga rosi hi she is not only the actress as a Halloween, she was also given the title Miss Yofa International na chule Miss Multimedia Mizoram 2018 na anala hi in kipaom ta hi in hi achievement khat na nei chunga jong film titauti an hunglun hi it's a very bright career tiding na lampilin ta hung khang kha jang hin ki paum le jing cho stories in ju teng le kyolim na chu hin nei diwa hin tu in ama sapen in kyolim na chu pu zon jo ko ma chun ana chi jing ho chen ama hi bth sai kha jang hi in chule ama jang ama thu su hin ki sai jing in tin na ama sapen na hi pu zon ko mai ga he no mo hi a hi le hi chi film hi ipti di ha nangma in ipilunggel na niya titaw na what inspire you titaw ibin inspire na hin bola hi gospel nunga anu tila gospel chu za hewa langa nunga anu aga za pa hi iti na hin sip do ham hi hung ki sip dan dio an hi ni hin sai pi thai dio ama sa penin hi ke zon zowin hi tambang no to ki ho thi dinga ko umje in ama sa penin kabia kapasian thupi na kapia a pasian zala hi tanga hing pe thei ka hiya ama sa penin pasianin thupi na tang ta he tunin hi tami movies kang bol na hi pasian zala kang bol hiya pasian hoina zale pasian hinglung set na zale thum na wanga hin tami movies kang bol do hi tami gospel nunganu film kang bol do na hi ama sa pena hin ke testimony hi based on true story himi based on true story apan sa in tu lai khang tha nunga ten tangwal ten pasian hing theile kachi jele tami movies kang bol do hi tu lai nunga tangwal tam ta hi pasian thelovin zule sa ni a kham thini a wa atama tami movies tung to na pan sa in hi zon zo zong cha zune kham thine ya tu a hing piang tha a pasian na set thea hi le 18 zong a movies tung to na pan san a testimony tung to na pan san in hi piang tha na inei theding hi chi lungge anei thena ding wa gospel nunga nu kang bola hi ani na hin tami movie si igam sunga hin nunga tangwal gospel atam jo sem na dinga hin kang bol hi a athum na dinga hin in Earth of Orphanage taga te pan pi na dinga kang bol hi ra hi kipa am le in means it's based thil thum do yan hin bo hi na chisu film su piti da inspiring song hi in tin chule release hong ki bol ting song le mi pia ding in adisana khang tha focus na bo hin na piti da effective hung hin te chi su ta sanam le in a hoi le jing in ai le tu in actress Rosi Moy ko ma si jing hoten in za chun hengin namin ho nei ho chu ka hin sai nan na piti da ha nangin song tu in avelin ga ti taw te avelin nang ma introduction deal zong neo khat nin sei pi lang inja pu producer pa ko ma chung kana sai hai ta in his own way nang introduction deal nan khat so neo khat nin sei pi lang and then
it was a fashion war na no hinna beauty pageant khana and then hichi gospel nunga hinang jong ipilung thimna ne ya na humlu tham ati khat dan jong hin sei pi pai pai go ama sa penina ai impact TV ten mo non subject na ka kipa ka tu ni kahun man phataka ka jat thele ka khila pe na mo impact TV interview na ka I ke ka hilero sing yang byak moi ka hiya I Miss Sofa International 2018 na second runners up kala mo azo jangena Miss Multimedia leng kala mo ya film ma kun lut khang na hi le ke ka first film hi mo I album he la tuam tama chu ni khonga kana pangkhata mo martia to simte tia kana panga uchilo kha film ma kha ka first film hi mo ongki kola I film ma ding ina nakiman theidam chinung ki donga hileleng ken kha chat na ut ano ut pa lo mo ajak chu ken kha bang film pen kha bang chidan dia cha kan ke chu ozon kyanga mo kaninga I aman kha gospel nunga nu chidan dia hi chin gospel an hi changa kha changa kha aman kha gospel hi to pa le ke kha ut nai lo mo but when he started explaining and he's saying that this film would be in age of the orphans achi taka kha ke le that touched my heart and because since I wanted to help the orphans and people who are in need of help so hoi jaka hoi pataka ke le kha lunglut paninga haya na acceptin ike on ho lan ike ho khom diu chinga mo jaka ho khom ngau chatel kha ka hi very inspiring na like stories ansaya cha ko na su story akona cha su na luhung lu na cha su film dang hilewam su might be na da mai thai na cha su pathin thu chu le hita lampang hi cha su na lu su might be God is opening the way na ban mana kal du ma ke paam le singing very much inspiring I like to in artist brother H lulun komasun ana siu hitin brother he film ma hi lasa khat jang hi na singer na hin ahile hisi film masanga hila izana na sa sule ipilana na sa ham gospel ham ahila le love song ham ala hisi film lan hin sa hi ipi ki na umam neu khat na lungel hin sai pi masahin hitan tiang kachang ko makipa sa no pule ke kamina hile soilun aiya kapu kanu pain ang siap ya ma ale hizong le loi kapai te le ka ke de danin mi theding in h lulun simte ka ke ya ma la hi le ke hi to e kuki hamin ma la kana sa hi masain ma ka first album hi le lungdei ros ke chi hin ma hukubana e latuam tam chang hi chin ka sa thawa ma hubana audio bo se in ma cham ta di o maljin nunga anu chi jong hujong to e thado ko ki hamin kan sa ma e ke hi simte hi jong le ka kondo na tuil phailam henglep lama pa dang ki pan khai ja so an problem lowenga hubana simtela jong tu in date 27 din album khat nang ka release ki dama pathian zalen la chu hun hop khat tu ka na sata hichia na sa hichiwa na sa to sun love song ham massage love song ai le to ana sa gospel the gospel film ata na what is the difference if you sometimes ni ga sai pi ki pau min equation hi artist tam ta indong anadon pe ai na hichi kan se num khat long cha thawin ki pau min ale la ki chi chumo ke ngai danin ma la ki chi hi gospel la bola isa chu hoina hoi huchi kal valum lo ma hi jong le love song sa khat jong chu a chon se jong ki ti thei dia lo ngai dan ma a hin ke pian tha na jong min hong thei pi lo mi pian tha na khat jong en ba ki thei ton lo ma ale mi khat gospel la khat la sa pen khat jong khu a chon se pen jong hi mai the ma ale love song la sa jong le
bange amain arunga bange he angai to asa koi man heloi chuma zong le hi apha e gospel la sa chuna zong le love song zong hi chon sit na lom lom in bang ka gel poi Himomong so it's not what you sing na, it's what you are na. It's hin adi le zing. Ai le tuin producer ko ma na si kizing o hitin. Hichi gospel nunga nu film na hin bol hi main inja vision thum na hin saitan na. Those are the three main vision na hin ahile. To ahi iga he no mo sa ahile. Hichi film na hin bola hi ipiti de ha nangma personal sponsor na ki bol ham ahilwa hi la support na mo and hichi film nan bola hi ups and downs face nan bol dan hon ni khat share ne ga bol pi ni chi hi gospel nunga no film ka bol na ding in mo ken hi kalom le ka paite phone ka bola kalom le ka paite to ka ki ho khoma ka testimony bolding ka hi in mo nang gi thua pi theding wai chin hi loite koma nget na ka ne ya hi le hi mi hi ken movies bol na ding in hi kana thuma mo pasien koma pasien in ka thum na hin sang pe in hi ka loi te lung sim bang hing hong in ka loi ten hi 10,000 20,000 50,000 chin ang pan pi wa producer chet chu ke hi lo hi le jong producer chet lo hi le jong fana ki bol hi in a to la ko hi le a to collection ki bol in collection bol zo hi film kang pat the hin ka loi te koma hin producer in namin ka gel diai ka chi le ut sing a chi je wale hi ken producer min ka tang kha me hi producer wang chu ke ka hi lovin thum na zal le loi te ki phal na zal a hi film launching a hi bo hi ai lai si gospel nunga nu ki ti film hi as you said before jana sai banga so it's based on your testimony tit out na your testimony so le viewers mi pi wani ga he si gospel nunga nu film dang no wang so creative ai lo le ki sun thua ki bol hi mai the na but si film wang hi pu producer ama life story ama hin khot sim mo nga ki tho a hin hi chi hi ipd de ha na hin ipd de ha na lungel da na hi chi kai ma life story hi film in hitin ki podo han lang hi le ti hi what occasion ipi occasion na lungthima hi tat sa hin bola chi na hin gel do ke hi tu le tu in hi pasien thu se ya na chijing ka hi ya pasien thu ge na va private evangelist ka bola hi tu lai ta ale tu le tu private evangelist ka bol in hi pasien thu gen ding in kalkaswan jela hu chiang in min jong pasien thu gen ding in ang han jela home kul set hu chiang a kul set ver ka bol jela mo in himi ka pasien thu gen na hin ka testimony ka gen jela pasien lung set na to hin ka testimony tung to na hin mi khat le ni jong hi hing piang tha hi to jele ta mi movies ka testimony hi atata in film in ki shooting hen len film in ki boldo hen len min ka thu gen angai kha lo le jong hi TV vela angna eding un hi ka testimony tung to na hin huwa health in ding wa hi mi movies kang bol khia da hi means like practical ta practical ta na ka hing bol do hi aje chu munzo se hi tu se ya ki chi thelo chu yes munzo se ya tu se ya ki chi thelo je le na chi hi mi zo se in e sing tang adia sing tang mi hon na a vet ding a chu chi movie si ka hing bol hi very epitide ha ahoi le zing in na ji chu entertainment zong ga hi kit pathin thu sei ne zong ga hi kit na platforms ale na le na hin ahoi le zing in pathin in zong pathai bo in success song hi te te tina success is not that mi pi ho vet nom le dei hlan lova ki khel na hum na film kha zong hian ti chu iga seo hin tin ahile tuin miss rossi ko ma nunga rossi ko ma iga sei nom ke nom su when the producer brother producer call you up for the first time and said to you the film title will be Gospel Nunga Anu, because if it is only gospel says it's a hele, but Nunga Anu is also there. Nunga Anu is on so at that moment, what did you thought, what come into your mind, like gospel is also there and Nunga Anu means what was your idea at there, what was your reaction to that? The first thing that came in my mind was why me? Why me? Because I didn't say that I'm not a bad girl. But I think I'm like to be a Bible student. I don't think I have that character. I don't think I'll be able to act it out, and I don't think that I'll be able to do it. But by the grace of God, when I started acting, and I think it went well. It doesn't bother me anymore. I think God helped me. Yeah, means like you were soaked
Tisu Yes, nalungwang so unsalted, yeah, I so was but saying till like then, why me? yeah, but you accept it and now Yes. it goes very well, and we do hope that this film will change so many Yes. lives. I just like the project so much that I think I'll take that. I just say to myself that I'll take the risks and I'll just do however I can, and I think it went well. Okay, it's very nice. Now, hoi le zingin, ahile beauty pageant langa ga chiu tena. Film masangin, as it's film he release ki bolo la hina. We cannot talk much about this. When the film is released, then it's also exciting. When the achievement and then Miss Zofa International he Mizoram langa ne ki bol hina. Who like introduced you to this fashion war? Actually, it was my mom. My mom introduced to me. I think she showed it on TV or news or somewhere, and she told me because she knew that it was my line from the way I behave or the way I dressed up and from the way I think about fashion. I think my mom is the one who report that news to me, and I check on that news and I say to my mom, if you like it, then I'll be able, I'll just find a way to join this and I'll go through the screening. And yeah, Manipur, Chipinthei ka, to hai ka asai te ka Mizoram ka lelte weekly news te mo lelte award hai te sai hi mo ai ten ka nga Manipur ka screening nei di chu mo screening nei di chun chin hela male organization ko yun chin mo Chipinthei ka organization ko yun chin screening nei di chi kele screening ada I prepared for the screening, but I called the organizers and they say that there is no need of screening. We just picked you up and you were allowed to go. They told me that, and after that I just started practicing the ramp walk and everything. I just buy clothes and everything that needed for that sofa. And after that I went to Mizoram with my mom and one of my friends, Byaklian Guitea. I think, let me introduce him as well. He's Mr. India second runner-up. Okay. Mr. India second runner. Mr. Iowa, Manipur. I think in Manipur, Mr. Iowa second runner-up. Yeah, there is Iowa also. Yeah, Iowa. Yeah. Yeah. I think he is the second runner or something. That means that was an opening door for you. That got pathin in Hichisula got a hin on Atunia pathin nato na film president Homzao Taina pathin Tilgon heti my dizing na kipam hazing in ahile twin brother Lulun Comas and Aniziki now hitin Hichi gospel Hichi filma la sakat zong nahi in Adam was before it was love song dit out. As you said before, it depends on I ho kuna king mahinna ahile la zong su ki za khalo hi in neu khat hi gospel nunga nuwa la khat hi cross kat hi lo le verse sam za khat ni hin sa pi thai diu ha viewers so le kai ho adinga ke ngai no e lo pe lung dam ta anang itya gospel liano Christiana nu siang tho kilopen Sunday sin na ben kai sing Bible to ya tan kilo gospel nunga nu chan su sang kipam le zingin angai le zingin na phiti de ha like la hi akisa ping le word se lo atun zang po hin na and sile hi gospel nunga no film title song zang hi brother in asa he ti zang hi akizain hi zong hi dan hin chi sun appreciate hong ki bol in na hi video clip zong su kan na vekha in zan hi ham khat win ham sun YouTube ma khun as we are to have this talk so na ka ga vet na kai sun trailer ho ta bong tham ka ti la ka ga vet le last ka muin ka vet le acting was very fine and the song was very inspiring na anal he zing in brother zong azong piti da appreciate hong ki bol le na ti su ka hin sa hin ti kai he zing in I let to in brother producer brother ko ma na zikit no hitin hi film hi
to next this month last week like release din ahi tai na hi si hung ki release dinga hi ipiti de ha nalunggel da na hi hi si film hung ki release ding lahin ipiti de ha ama result hi expectation hi ichana hi dem tina lunggel dan hi ichana and then 2000 hi film hi min jong ahead de tai na gospel nunga no kiti hi min jong ahead pan de ta mi ho reaction ako na ipina lunggel mon ya som sakhat hin sai pi thai ni chi hi ken lunggel pa hi ken khat sa kan ni poi na hile jong hi tu le tua hi taw na ka kop jinga hi in chi hi a reserve pa hi expectation hi ken kan ni poi till so say he I totally handle to God. That's it. Aban le hi si gospel nunga nu hi koidinga koi wedding mong ti su koidinga na daya Chi gospel nunga nu hi ken hi gospel nunga hi kangai sanga hi gospel tangwal jong kangai sanga hi aje chu igama hin gospel nunga gospel tangwal khat cham lo na ki tho pi di jong mi ki muta lo na pathen la sem ho jong hata I khola hi le gospel to talo na la gospel la sa a talap ni na gospel la sa a awang le beer don theina gospel la sa a concert bola lom nga ya sexa na problem nei kitam bal tain ki hu jale chi gospel movies apan sa gospel nunga atat da gospel tang bal tat na ka hol hit a hi in chi gospel nunga nu hi chinu ading in ka bole chi ading ka bole wang koi ma ding achu ka bol lo na ken hi gospel nunga nu hi kangai sang jele gospel nunga zo si ading a chila hi ka bol hi and I will present this song to my girlfriend when I have girlfriend very oi le sing I'm going to present it so I'm looking for a gospel nunga no yeah really pertaining some grand hinball in tinna through this film might be you will really get your dream girl gospel nunga nu sun hin muna lampi ka song ni tinna ki paun he singin ai le miss Rosie ko man chi kit no hitin inzo ka hin sai banga chu his gospel nunga nu introduce hong ki bolas because of some points na titaute because of all those points you really wanted to join na ahile hichi piti de ha film na hung jawa hi shooting na hung si tai di wa hi chia hi piti de ha did anything change your life did anything affect your life the past and the present and positiveness and negativeness what are the spiritual changes that you face while going through this film through this film I think I'm not that I don't really have a lot of free time but I used to make time for this film and by the way we don't shoot every day so I just used to make time for if they told me that we'll be shooting on Monday then I used to make time for Monday and we went like that and I think it changes me a lot because I've never been through I've never been through acting and this kind of stuff and the first time that I act was a gospel movie so I'm a little bit concerned about that and I think it really changes my life because it makes me help in being careful enough to use our everyday life. So I think it really changed my life. Like I used to be, maybe I'm not careful in my life before, but from this movie, I think I started focusing on my life, and I started like being careful, extra careful with my life. Yeah, exactly. It will be, and that is that doesn't mean that you was very worse before. You was very good, but till then something changes this year. That is also one of the plus point na. Tulai so til kha ibola le ipat som pilo le kana lo so na. And not only you also become the icon. Extra careful. I wanted to be extra. After the audience and public watch this movie, you will become the icon and idol. And I think so many ladies and young girls will also change their life na. Let's hope for the best it out there. During gospel nunga nu video clip samsa na veo hitin sule pu zone ama testimony to say na video clip to ki hom in samsa vel thana na yo hite
Papa hình tung ta Papa to dam mo Tui hình so vang ye Dam tui do no ngay Nunu kam siam dang Kei ngay no hoi pen Katha đam mê ngay Kagim na teng Nu nu Papa Ki na Ken lo di Giêsu nay in sông loa mê Giêsu nay in sông loa mê Sum le pai hi lâu Nei le lam hi lâu Ki ít na Kei ngay lâu et lom pe ne Lung dam ta anang et cha Ka sin lai hing quay chi Gospel ya nu Twin video clip su Ivetawin abanin ki ho limna su anapan kin zingaw hitin twin video clip zang Ivetawin su le ki ho limna yung su anasot ta in viewers so le mipi hovet dingin as actor producer lyrics su le director zang nahi na and Miss Moy, she is also one of the leading actress in this gospel nung anu film. So if you don't mind, very short piti de ha hisi film role na bol na hon na acting na bol na hon dialogue som sa nega bol pi thai diu ha request he. Okay, I'll do it. Okay, nay bon. Tung sol ha hing tangin ngay nu mel la hoi deu no ho pawn ki ga sei le Vietnam na tama. That's it. Is it fine? Yeah, really. The team le sing hon in na hoi le in. Film song chun to azo so na zo le kilo ka se ke wa ki pam le sing in a hi le hisi film piti da hisi film na bol wa hi pathenin naman sa adano shooting na bol wa hi na pathenin itan gya naman sa ham si sung sang jong hineu khan hin se aji so many films gospel film tam ta jong ki bol hina they share all their experience share bol ji hin le no an hisi film shooting na bol la pathenin naman sa adano na thil bol na wa itan gya pathenin man sa na nei bo neu khat share hin bol This movie si abo na hi pasien in man cha he dam thina jong ama apan sa na sumle pai jong ama apan sa ko na hin ale cameraman pa jong he pasien apan sa ko na hin na ale story jong he ke ma on testimony pasien apan sa ko na hin thilbang ki mi chi movie si it's totally from God, it's not from me ke chu ke apan sa khat jong lo na thum na le taw na le thum na na pathian hoi na banga pasien hoi na banga hi chi movie si hin ki bol do hin thilbang kim hi loi le pai te hin ki thopi na jong na pathian lungset na zala pasien ke fans APA na sponsor di APA e ki thopi de APA na dunia hi phaya ka hung na di nga jong hi ka loi ho kharin bolero hi free a topi na this all are because of God. Pasien apan sa na ki pa na ki apan sang khat sa poi ke hoi na khat jong poi chil so si ken hi pathian ko ma ki pa thu ka si and chile tunia chila impact studio an hung jong hi pathen zau na ibol kin na hin na lo hing jang lo hing te ding ki paum le jing ai le tu in pu lulun koma an si kin na hitin tu la ya gospel singer hole love song ti taw te na ki ngai na la mai pasal kilung se na la sa wa hi hi cho hin itin agela la sa chu gospel la sa zo love song zong hule gospel la samong mong zong mi tuam umin mo love song sa gospel sa khalo zong mi umin ale ania sakop zong mi ki de hin ma he ke kal pen he le love song zong hi ase pong san hi zong ki chi thei tuan lo mo ale mi hing hi personal life bange e ma hin ho zat tan dunga jong thil ke nga tho hi la in mi hi 100 to 100 ama bang khat ton lo isa ale tu hin ken jong
gospel la zong sa thei tho ka hi howin la dung a zong ma ale lap song zong chu cha apoi mol long sa thei tho ale ke ki gel da na pa wang chu ai le la hi boundary nei lo di ma nei lo ding in lap song sate in zong asiat pi lo di lap song sa a function a avala ma cha avarok zia a zong chu asiat pi lo di ma ale gospel la sa khadin zong chu ke gospel la kas kasahin lap song la kasasi lap song kasangai si chia zong lap song sate zong amu si ton lo di ho cha gospel song sa khadin lap song sa khat look down na bola amu si da hi le chu ama zong chon set na khat hi tho hi ma ale lap song saten jong chu lap song sa sia chu ke mi chon si ka hi ti a ke ge la hi le chu chu thil di lo ma in hi ani a hi ke la sami ka hi na dolin ma ani a in hoi ka sa hi khat jong koi ma ka dim lo ri ma gospel la jong lap song jong a hin la hi lo mong mong khat bang chu mai ma khat ko na la ma ai lo le piti de ham khat ga I khat na la ti ho ga eng ho na la ti ho jong tho hin na chu ingai jong la ki hezi ngai ka ti na chi tai lo wa chu love song le gospel song ki ti ani a hi ke ni ha ka sa he a hi ba wang chu gospel la isa le wang chu a phachi ti ka hin se anh nhìn nhà vàng phai vàng sự gospel là ngà vàng sự ít cái là vàng sự phát âm gì na khát giống sự phát bồi đệm lâu na gospel là nghe focus tí tí rồi hiện hồi mà riêng hay là tuyên Miss Rosie có mà anh sẽ kia nào hiện Miss Rosie you are not only the leading actress of this film you was also crowned Miss Joffa International and you also won the title Miss Multimedia also so in your life because achievement come with so many forms we don't achieve things very easily. So what are your struggles? Nahin struggle nahin boldan na tu niya hichinal hun ho ahilo Miss Joffa International. It's not in Manipur na. So struggle nahin bola na struggle story ho how you achieve hichi ho so niyo khat nahin sai pe dio. I struggled a lot for this Miss Joffa International title. Ka kipatung na audition hay organizers ten tha ke pai dian chi tung na mo kaya patin le ka kisanak mo ba litak chang khong ina hay rampo khong mo bang baham kizilina azu chang ina hay ka pai mai na hay organization tuam YPA SSPP o mga hay organization tuam amin ka gen seng ke dia mo ama uthei diwa hai te na pan piwa mo he sum le pai na pan pi le ngo ma thum na pan pi le ma kha hai te tunga le ki pa thu kun gen nga la kha ama sa le chu ki le chu aken changin kha ilung kyan naw ma mo ilung kyan naw ma hileleng pathan pan pi na zalina cha ki pai to in direct ka pai to nga ki kha aizo ka jin khak pan na mo Mizoram ka jin khak pan na hin chin kanu le jin khak pan na ka lom ton pi pen le jin khak pan na cha ka thuma direct ka jin khak pan na te cha tu mo cha ba pai nga haya kha ko kha hotelang ki ko in chin mo contestant seng teng kha hotelang ki ko kanu te chu mi na tu mo kha haya kha struggle tom mo ma ajak chu round tampi a hi mo round kha personal interview round ekele rampuak round bang bakham introduction round tampio round no ma hi zakina haitia kha ke kha contestant number 1 na hi zakina pressure kha hat dia ka mo ki hadin kha pressure kha til hi na te opwa kha ki kha number 1 ka hi na zaka kha ke ki hi ma sa pen ki ke chin changa ken kha experience nei lo mo hai beauty pageant kha ken experience nei lo ka hi na jak to neu chik chu ka ki pressurize ma mo ke le ke khagi ke na ilele pathan pan pi na ja ke na ka confidence thei thau ka ke sa mo hai ja ka le contestant number 1 ang ko yule che hi mo kha pathan pan pi na ja ke na ka struggle to thea jangena finally khong bang ina leng ken kha translators at som hi le translator mulo ke chuma Mizoram translator mulo nga but
last minute akha translator dikha da nom jen jen in chin hoi kya nga le amale last minute apa thanon panpi na hi ka chamo last minute translator dikamwa hoya patina ya onke contest he mo cha Mizorama chumba kawa struggle te kha pathani na ga answang saka mo lo chin nang tung saka ki pak Ahile fam na mention lo wang chun I can see something behind your achievement family support wang hi hoita na mu hile kilo because everything based on family support na family nai support lo le I masa achieve ki bol thailo hi thing panin ki sai le tu achievement tam ta mu ho jong hi when they narrate about their past stories. They always talk about their family. So family support is also very important, and you are very blessed to have a good family, especially your mom who support you. And She's it's the one because who of her. introduced you. Yes, it's because of her you are here today. So credit goes to her also. And very inspiring tita na ikat struggle na hinvolved also. I let you in producer ko man sikin no hitin. A point in direct hungzing why do you choose this title gospel nunga nu gospel film hiwan so title dang jong na ikat thai na hengi zong so na hin sai na hiwanga pt de ha what was the main points ipi mo nga gospel nunga nu hi na choose jing ha hi main idea main focus pen hi alu pen so na hin sai thai alu pen suna si gospel nunga nu title kang bol do na hi igam sunga hin nunga gospel hingpum he increase I want increase gospel nunga no huzela gospel nunga no kang bol hin chi ati sat azong kahing bol hi gospel nunga no na chi gospel nunga no tun hen khat pona iverai le anung langa lucifer ki gelzi hilale danger ki gel na cha sign tom ki gelin tin na pathenin hi thupi na tangzo ta lo na huzela tun hi pathena dinga siam hi na we are formed for God. Pasien ding asyam hi tunia pansan hi chi gospel nunganu plima pansan pasien thupi na hin tangta hen len nunga ten jong gospel nunganu puana hin silta hen len tangwal ten jong gospel tangwal pa puana hin silta he che hi chi title hi tang til hi la achiang hi ki paul he zingin gospel nunga tam ta hung pun do na ding main focus hin hoi le zingin a hi le guess so iki holim naun so ana sot thim ta ina lal taw hitin som zakhat ki sol na ne yo hitena dunia guessung ho to gospel nunga nu film actress producer zu artist ho to ki holim na zu phat som khat na khungai hitin break chom cha na law hite
avelin lim na kahin nei kin in hi gospel nunga nu film actor producer chule artist ho to ke holim na chu anapan ki jing taw hitin twin producer pa ko man ji ki jing kating na gospel what about the next project gospel gol hang pa ti dan de ho sang hung do de ham ai lo le ipi abana hi project itabang nagyal chi hi na ka sei thelo aje chu ke pasien thugen ka hi je na chi movies apan sa kamin asiat a himi movies ka bola gospel nunganu ka bola kamin siat a ka pasien thugen na ho ka ministry na a hoi lo ding le wang film tu ne apan sa ka top di pe a hin support na ka tanga hat to ma pan sa support ka tanga na mi apan sa support ka tang de chu gospel nunganu tu pastor life ka bol gu rahi hai a hin ka thu sei na aboy ding le wang I am not called for actor I am not called for director I am called for hesem I am called for missionary pasien to say di na hagaw mang thai holding a pasien to say thei na give ap hin chi give pa hi pathen tu pin na dinga kaza dinga hi film bol na dinga wang kaza lo dinga hi huziale ka film ball je a ka thugen hu kamin set ding hi le I'm not going to be continue these movies anymore a hin kamin set lo dinga support ka tanga fan ka hawa hi le I'm going to be continue again that's it it's depend on God pathen in zong hin mangsa in tin na let it get a grand success it out not financially in a way of changing life to so many people it out na that is the success is hung hian ti so iga sayo hin tin hele tu in pu lulun ko ma an sikin now hitin artists khat hin dinga especially addition na gospel artists kat hina dinga what are EPP chu personality na ngai ham it's not only about voice na la sa theme su mi tam ta so I also nga nga hiwa nga chu pathin ni man sa lo le EPT da effective zo lo na ja su s pathian hi gospel nunga nu flima la sa khana su le EPT da title song na hin sa kit hi na thupi ma ma hin ja su gospel singer holding hi EP what are the qualities na itabang bang qualities ane yung ngai ham nang malugel na nihin sa EP in ti ting le hin athupi in na gospel ga ti le kama chu pot do zal jing hin na hi zong le EP ha ma ko chu he da nga in gospel singer khat ni hi ding ai hi ai le yum chanin zong apu do nga in yum chan I ton dan ni khan dan ti de ha na jo chan ge ya jong hi ki ba na nga in I zo chun kana sei tan na mi la sa le EP ham ho jong chu thil chu mi tale yum chan hi apoi ma ma jing in gospel lunga anu tin gospel la kasai ai wang a he ke he kanong langa hi min an ve tho tho de hin chipa hi e man ki he na nga yin si het na ringa hi pathin jong het na nga ya pathin hi lo pia chu gospel song mo sa jong le ki success di lo ding hen a hin het dinga singer ho dinga het dinga chu pha ka sa hi le ama sa penin gospel la hita hen lang athu hita yong le chan ki ve tu mangayen in song din mon jong phate cha ki su tu lo wa hi le hen min sit na in an pha thei tho tho hin chi je chun singer khat hi dinga hi le corners to corners jong ve nangayin chu pha le loi le pai ka chan jong thi mangayin te ka thu bangin chu la gospel la phate cha in corset sermon hoi lai ham ka ki sa jong le chi corset ki chai ting le khon ka keralin azo lo wa hi le khon achum lo mai the ka ti na chi a cho gospel singer khat hi dingai le ai bangin ke hi to ai ka thu sei dan hi ke in gospel la hi to kan sa na hi recording a hi ama sa jong hi mai the na atam zo he lap song jong kan sa tho hi na chiki ka an ke a he decided to bol da ni ha thim tho ka sa in ai wangin artist gospel song hita hen lang love song hita yong le hi chiki ka hen het dinga poi mo ta khat cho hi le mi hin la en sa ting le ala hi athu hi
ingai tua le na suppose a hi Bible theme ho khan khan na se ya le Solomon tang thu si bo na si ho bang khoi le love song langa he ti rong mai cho na ale chun chi ho chu ipiti igel ti bem na gel the ke ti ale ai rong le Bible age sun thei khat chu hi le mi he min izui biham isei them ta lo cha na ki sun ta cho rong le chi rong chu koi love song he rong a ti di lo ipi nga ti di lo na chi ya hi gospel song hi han lang love song hi rong le ma chan lagau hin ho hi ki su tu oding artist holding azang kahin sei no mahin koi ma cha hi ta hi ga ki khat ding pon ki mu sit le ki look down ti ho rong loading gospel lai sa jong le zol la sa ho jong gal tem di loading na ai hin gospel la sa khat in jong love song la sa khat in jong artist bi khat chu respect to ki pi tu ting aji chu khan to na i de ka ti na chi a chu a he chu ke in ka de hi le artist chan pi ho bi jong ane het ninga ka de hi le artist ka de hi dol ba hi nam pi bi masanga hi zapi masanga hi platform ki changa phat ila aji ti mo le hun chan na discipline manner ni ta uma ila sa ho hi min iti agelem ti ho iman ka ki study na uma ai le khon min jong iza in tin gospel la jong sa the hin lap song la jong sa the hin koi ma chai cha hin ki sei si tu na ding le ki dam tu na ding le chung nong ki tu na ding poi na chi hi artist ho ding a hi ka her sa nong he ten ting le la hi la zo si hi sa ding ti jong lungel nei jong min nei lo jong ki na ale hi chi ki ka hin se nom khat ki chu hi le la ki lom bang na suppose ni hiu ka ti na ai bang koi ma bang chu ka point lo de he na ki lom lo ta ho wal be si ho khat ga yang ho na la ti ho vel na ai lo le khat ka mu sit na la ti ho vel bang ho chu artist ho hi ni chu hi them khat hi ki decide han ki vel di ka sei no ma hin ke chu artist ki ti zo se zol la sa hin gospel la sa hi jong le abon chan ke bang chu ama lagau hin ho a ki su tu pin tha na anei po le ke bang koi ma dem ka ne pon ka pa chan artist ho dinga ka invite na hi le ka sei no ma hi le ka het sa no ka ti ro te na ti chu I khat character you have to respect each other na might be gospel or love song ti ta na ki za to ding ki respect to ding and you have to be very liberal ati dan is a message soi ta hin na ki pa le jing a hi le pu producer in pham khat aga sei no min ja chen ni piti da ha t-shirt chung chang thai na sei no ham neo khat hin sai som sa khat chi ti sa tung tang hin na chi amai langa nunu papa ki ji na chi nunu papa hi in sung ki to te adinga na ka hing bola hin ala jong film ala jong tan jesu ne in sung nuam jesu ne in sung nuam na sung le pa hi lo ne le lam hi lo ki it na mo nunu papa ki it na chi hi ti sa hi ka hing bol hin chi hi adei ten hin nang order thia hi mo ke ko man nang order thia hin hoi a hin zanga chauman in chin chi hi in edge of orphanage movies project paiding a hin la hi mo patipa when we talk about this fashion war, when we talk about peasant, when we talk about film industry, especially in most of the people, let us talk about Manipur, most of our parents and elders always focus on negative points. So what message you want to give to those types of parents and elders and everyone who have those types of negative thoughts, that these can also give a platform to so many youngsters, and what message you want to give to your younger generation? Thank you so much for this question. Atang pin chuma emite chimai ni ma emite kha ki thei siam nai lo mo ajak chu e kha kilo thuk nai lo chimai ni mo Manipur ada kena culture Manipur district tamang mo beauty pageant lama alu tam nai lo chin hoi ja kha ki thei siam nai lo chin panga fashion lamon hi tak chang in kha
um, the dress that we wear doesn't define us. Tu na mi can cut ka ama ka align a career hi izaka ka I can cut te ka abra so utale om ve mo uchi le om thei su but ucha ka om ka chi na chu hi lo mo but ni career dung zu ya ka ki dress we chu mo I a can chang a chu I can cha short staying le om chinan da we chu ai ka e lam ten ka ki thei siam nai lo in chin mo ki thei siam nai lo in chin ka mi non bu dan ka mo aselam nge nan mu mo but I hoi lo na chu gen di chu ta tam di mo but they were wang cha hi lo tan tan na ki gen na khong chu tam tam min chin mo ai mi te kha ki gen sia tha ti hi za ko kha hi lo tan tan nang ki gen na le om ele chu ki thei but wai te kha nga ele I lo thei om twan lo mo I lo thei om twan lo in chin I pathian in thei na ve ki chin chin pathian ko ta ki nga top mai chidan de hia I azo changina ka gen nom dang chu mi I phat thei ke le mo against sa lo bek som le mo mi I phat thei ke le against sa lam pen all ball de le chidan na ka gen wa ma mi thil hi kha I tu bangina mi khat boy di mo hi le nang athil hi wa thei pi ke le chin le athil hi wa thei pi ke le chin le man thil hoi tak le hi thei mo but ama khan nita ka podcast ja ka nita ka program a podcast ja ka kha a program pai na nang ba thei pi lo hi le ama kha thil hoi pi hi a podcast le mai thei mo but kha aki ma kya nga ten thei pi lo hi changa wai le hi chin chin nita khong pot in chin chidan do khong ki gen se thi ba mo I ki judge pa lo di mo ka chi nam na da na hi ki judge pa lo di I kha min bang hi a bang ja ka pot kya bang hi a chi thei pi ke le chu gen sa lo mai di mo I thei siam changa I thil hoi lo wa hi le chu I gen sa da le chu thil dik chu puang na thai lo in chin mo adik lo tanang ki gen hal te zak changa chu nuam khol lo hi a mo kha hai le amy te ikiet ki nga diu na ka gen no ma mo I azo changa younger generations te kyang ka thu cha nuam chu I na lunglu na mo maybe beauty pageant it may be fashion it may be modeling it can be like designing whatever ilunglu na o male chu ilunglu lam pai pi din I min bang chi tu kinon gen le mo lung kya lo di min bang chi tu kinon gen se le I on suk down som le mo lung kya lo wa kha maban ma et tin te na mo maban ma pai de hi chi ka cha no ma hi Means like just follow your heart na follow your heart and do achieve your dreams yes and people do support na ni hon ki sai se to lo din na ki support to ding ti hai lai sing na hile pu producer ko ma chon pha song I achi ang cham lam tai na chom cha chan ga khel wa hi you're not only the actor tau te role tam ta hi na director producer actor lyrics tam ta na ball hin how do you manage to do this work in one film and we must but a single person with so many responsibility now how do you handle this These all are by the grace of God. So you can first atu pathian na hi ke macha ka hi lo na because of God. Pasiencia mo itibang hi katanga ka handle zo hi. It's not only me with the help of Holy Spirit. Pasien pan pinato mo chi avona ka handle zo hi in ke wangi kapyang thama sangin hi lap song na tam ta kana zin chin lap song hi avona hi kana pai mang mo kang pyang thanu nga hi lap song saloding lap song phua loading a hin pasien ko ma thuput kana la hin a hin chi hi true story a hi zele love story hi kana bol mo chi kapyang thama sanga lat de khat kang la bo ko na het thiam ka se chu kapyang thama sanga chi flima lap song khat na lap song pa chu tung sol ha hin tangin ngai no me la hoi deu no ho pawin ki ga se le vietnam no tama chi hi na kapyang thama sanga na na pin thama sa la chu to hi na za sa bol tha ke chin gospel nunga nu chu lap song lo na lap song lo chi le gospel nunga nu ka ngai sang dan ka phua na hi nu papa chu hi le nu pa ki tu te mo in sung nuam jesu ne ya in sung nuam hin it's not a love song chianga khat pian hi le thum na la mo pasien ko ma thum na la hi chin love song wang hi ken phua lo ka hi love song pian hi go back to pang chi ding
กุมทุมมาสังอ่ะหม้อกับเพียงทำมาสังกุมทุมมาสังกันนักหัวสาภูมิเปลี่ยนหุบ collection collect bag กังบอลเกยินจินตัวฟิล์มกังเตลสักจีทูahoy le sing combination mix na bol hena masanga nana lung no hozam chu tra hi introduce nan bol kit hewanga remake na bol kit na hi ja film combination elementum ta combine hin bola hi chi on last week of this month it will really explode it out china ken hing sei kil leng chi hi ken kapiang than zo lap song kapua hi lo na chi kan na phua sa lap song te hu kan lung la kia ki paum he zingin film hung do he ka kai di sanin ka nga lal he zingin na it's very pita ik hong na hoi ga ge la film is very entertaining not physically it out na spiritually he very entertaining and ke hial na hum ding film khat ding ka ta sanin ki paum he zingin a hi le tuin achain la masun impact tv tuni impact tv Kuki channel studio ke holim heaven na impact tv Kuki channel chunga ipina sai no bam chule public chule hisi film sung sang thu a he ip message to ha na nei nu bam nin sai pi ta diu aban ba okay impact tv channel te ko ma mo ki pa thu ka ge na pasian in hingwal zol hen len blessing hin pia hen len mailamuna jong hisanga interview ding mi hin pia hen len mo chi impact tv channel hi dam sort ding in ken zong hi ka thum na kang thei jing ding hi ka ki pa impact tv channel to ma ki pa ma ma to le top na ding in gospel nunga no fen te ko ma zong hi ki pa thu ka ge na Miss Rosie in impact tv Kuki channels chung changa ipina sai no ma impact tv Kuki channel at natunga ki pa thu kang gena staff te hina anchor hin ai ke le America parties in na ve kun na fel the ma wa mo na ve kun na tungwa ha nong sapwa ki ho lim na na nei pizza kun na tunga ki pa thu kang gena mo mi pi ten le I am to tell le viewers te hina ya staff members te hi tale na tunga ki pa thu kang gena hi bana pathiani na thilhiu ma na thilhu an wal zola mailama na hong lo ching sem the na ding na tunga le pathiani wal zole ke ge na ma he nang jong pathaina bo inten na ki paum he singin very piti da ki paum he singin a hele pululun ama ko ma jong impact tv Kuki channel studio ko ma impact tv ho ko ma hi ipi thola thu ki pa thu sai no masai ni to bang impact tv staff ten thil to pi tamai sing tang mi te adinga na hong bolo na tungwa no ko nga ki pa thu kong gen masa hole hi to bang thil hoi le thil pha he igam sunga hi hong to pi to jam sem da ding jong pathian jong bang bo henlan hole staff te jong hi hisanga kukal zo le thu pi zo sema na na hong sep diu jong ka hong nge na hule he impact tv ana enzo sia tu nia ten jong kathil gen teu hi nowa pada hoina sa teu no man hoi dilamin ana ki laun lan koi ba ichia he bang ma boina umlo ke ya ipai khom to vai pan khom to jing dingu chi hi ka hong nge hi ka ki pa ya ai la tu in na thum win in common in na ki pa na pe no piti de ha na ki pa na pe no ga ti ta na ki pa na na chang wala na ki pa na ho chu cham cha ga snei ga share pi ore ki pa on unaw pa semi lo tunga hi adien ka ki pa interview nang last year ki sila semi interview no la sa kin da tunga ki pa ka bana haya impact tv te na in na hon sapa na po khak ja kun leng na tunga ki pa ka hi ki pa on ha ze ki ki pa in apululu na personal ki pa na deu khat ni hin phon pi ka personal ki pa na hile ma sa nang chung hang ka ki pa in na hi pg ena mi ti le khin question hi ke ka hong a hi nervous team ka hi pp lo jang ni do ri tham ti ka ken ka gin chan na jong le nang en ke don thading le answer pi thading do la he question nom se la ni do na chung hi nang chu ka ki pa ti sin ka ki pa zengin tuni ai ho impact tv Kuki channel studio tu ang thum ding tu tha ki sai le gospel nunga nukiti film release hungki bol na dinga promo ki bol na talk show khat zonga hi insule viewers so le mi pi ho zo se disana Kuki cha te in film hi nei na na vet te diu chule support zong na bol te diu he tiong so ta lang na avela request ka hin bol hin chule injo apu producer in t-shirt hin so zong chu a hi thaile nei la pi win lang hi chi
project nga he orphan nu le pa nei lo ho ki thopi na hung ki nei de he ti yong su ka hin se he in sile tu ni actress sile producer actor sile artist ama ho thum jong phat man tam ta hin kai lawa la impact tv Kuki channel studio Talkshow an hung thai ji win na chung che wa ke pa thu ka hin se na he tu ni hi hisi program hi tuni adingin hisan hin akisai tai sule tuni program iphat sompi na ho impact tv Kuki channel website feedback le comment ni hin pi thaya wa hi tuni adingin hisan hin akisai tai muntina Chipinthei Talkshow vezo sinabon chawin mangpha